Everywhere. Openi boku de request bi aba. Yeah, minim se Ghana hampenifo betumi agrante. Na mema no so benya kukuduru aye. Na ma no so betumi ama se sa permission ne se mewo. Be ma no megina menche busu ya ni bi megina ho a enkebeboa. Nanso nra asemi ba ye na me ni obi kasa na okache me se abroche wonu mpo omoma kwan ma mema ne se woyere wu kogina ho. Yesi mema ni bi wo hono mo omuntumi. Obi a oye ya se wo se mi gina ho owie no na yere ebe oni akukudro no enti se ebeba se nipa na ewo ebia ya wo na duro bi ye nu nti na ni so no onhu ade papa beti ni e do be free ho no mo de ene Ghana mema no munya kukuduro asempa ha meye betumi akogina ho ahwe meye ewom se dinde bate omo betumi ayo on se ukọ labor ward ho bi ne se ukogina ho no mo a ebia unkogina baabia doctors and nurses no work straight na because the hono na wohunu said situation it na ebia wontu but say bia wo mo gina oba nanim saa na wo gina wo no na wo nso wo gina baabia ne ti ko side ho a eno de the over feeling your pains no ba na kom na bia or yero or hand na no mu ya kwala no so a no mu ya kwala no so a be hunu every say me kai say me call wo me first born na sa adwene no wo metirim pa say me nye mistake bia emma akwala no nkom me ka nkire me say enti etama akwala no beto ho no a okay mu no mo peda no to me yefuro say ne nyina na me de mani me wo say afa ne ye be yi akira de ne ade so na mani wo nurse na okita akwala no so na me lucky am ye ne say baby asante mampo hospital home baby ya jiwa wo no ehwa na esiesi akwada no ho okay emfa ne nko baby ya na nko baby okay by hospitals ne bi nso ho a ente sa ya de ne ko baby foforo ko baby foforo e na wo ho a ne ye de no abrew ho ne yetumi sisa yetumi swap ya ka chose ankoye wa free mu anase sei. For instance, me last born me won Dodowa hospital home. Okay. Na sa de no nti nipa na me ne kwa na me di wo machi o. Di wo machi. Enti wono na odi a kire because me de me ba hospital na mbe wo. Sani etie bia no ba bia wo pagya kola na kwa me se eba se wo se wo pagya no ko ba bi na wakosiesie ho de na ba. I request say ma me bibi nipa a odeme call ye no eni wachi no me say wo na ya na wani da ho a wutumi kasa say ma obi so ya wo mu a ya wo waduru na say CS ontumi onhwe ya enti eno no say obi aso nka ne ho obi aso kare enti say ukosia sa situation ni bi say bia ya wo waduru wa kwan akwada no fa so ba ye no wa ehunu wonim sa akwada no so ye hwan so ye bema so ye de wonim enti wo beti wani ami aka kire wo say woba no wanye ye no sometimes on say first we no kra be ka cho de adwe na ba tim say okay ade me anka sakra sa na say me situation no me health why so na nka me ye kra ewu enti well so mo ti me charge me na say o mo se akola na ewu a me fa ne sa enso bia na nte sa asemo asem na eni nya na azampa ye mo ba ko ai ba cho mo mo so na fe me ma na ba eni Ghanaian Times the ubon krata ye nsam ena wani mu tew ne edi kan doctor CD de ya kan kwada no a wonu mu eton won ho nsam de anopa ye no an da pono so ena ne atusum yenu eye US mampani foforo ye abosha ye mampani Joe Biden say sa na ye beka no US mampani abotoso aduanan ensia ena ye chese nnura ene kwadwotiampo so ne niema se ya tasa na sa shortest message no minim say no krese wo tro ya Joe you know I want Joe you know I want thanks let's say me president and minim so san yampa ena mampani mpanimfo a wadi ka bo wodin se bo ne wo be ye adwuma no ene de bonkata adimienu aba ye chief of staff ye maame akosua free mopai ni mfoni da ha che se wo mo munye ena Eugene Ahin
onso woda ha sei na che say omu nyina last staff house and wo ye adwuma eti omu aka no ye hwe animu say ye de wo so ebeba graphic enso de nie wono so e de nkwada asem ya te ho no deda e na wo de Supreme Court eno asetena wono ko ye nso aba a che say a judge fo no e che say ensemfo num e na wo mo ba begina so e de adi asem yi ansana wo matimi asigina ye ensemfo num no se de ka ho bi e ye say data electoral commission ebobo no nyina declare na nado se wo ye winner no aso bibia koso free petitioners na che say wo mo de om kekesi ani a obi entumi ankroso 50% esa say ni panity be president enti wo so mo be article 63 no say data wo gina so e de declaration no na edam ne kwan so pepepe ba kono no ebiem so wo mo ba behwe ese anyanyambia wose baby a wo declare ye no na de aka na emo boy no kra be ka ho including Tachiman South kra be ka ho a wontumi enweni eno so wo mo ba behwe ni nyina e na wasan abobobobo de aka ni nyina so ewo eye graphic mu wa wo che se eno e na wo mo ba behwe no nti ensemfo anum e na se wo mo ba begina so wo mo si wo mo wie no mo tese ni nyina mu wie a no mo gina so asi gina se anyanyambia bia petitioners no former president Mahama ene NDC ne wo mama ka no ense wo mde beto court no enim no ensuo girem anase ensuo enyinum ase ABY ene champoma mena masibe koma mema Elder Samuel Anini or Finland wa baby do say wo mo ba na che say o say wo mo ba ye na say Ghana for doje na wonim azana wo ya mo akwa covid no kra no na anopai ensembia Professor Dodu e de aba wo say vaccine yes ye kwa akwaji ebe ya ye ne ankasa locally no yenye enfhwehwemu faduro no ne ye say eduro no de wo hen na beje yen asempa we ehia a whole day timi dia kamasem Mampon Center for Scientific then omudi omunro call ye yankasa ye nro no omudi call ye no Food and Drugs Authority eduru ho eduru ba bi esese eduru bia dodo sen ye tumi gitum se tumi kon covid o ma ye da be de ba 13 azamina so mo de ba 13 no was system num da denti agise Food and Drugs Authority for SIA re-registration say afa covid e ba ye say nro 13 no ye betumi anam amana boost ye immune system no na ho no enna baby akeka nkode e ho atro before no wo ha no ye die ko say everything Food and Drugs Authority ni ade aba no o na aka wi this angel Michael dey no ho dey no